Hlobo. Yeah, Mina Kenneth. ke wena Kenneth. Yeah. So, game o ibone jwang mfowethu? Game le bone ne. Yeah. Game la na live Matata. Yeah. One Kaizer Chiefs, one Mamelodi Sundowns. Yes. Mara kere uvimo mara ka tifene tsa Mamelodi Sundowns ne kere re sa godora a re yeng ko pele re tshwarana kaofela la re sa nkeleke re tseya cafe a re tla ba monate. Yes. Ke leboha kakhulu ka masandawana ka supporter ka ofela di tse di tsuleng di hore di tlo supporta Mamelodi Sundowns wa bona. Mara ni ri danke de ni khisenta musunene ngopfu maparete ya tsakile va ri ka Xitsonga va ri tsaka loko u vona lexi nga humelela namuntlha ku xa mundzuku u xi tivi. Yes. Se ni ri maparete va ligi yi tsamayile liga yi so tsamaye le vona va nga dlala draw. A ke tsela ntshwara ora bjang ke football wa ntlhalwanya se bjano ke tswalla hona mo gore nna na ke nya go leboa fela ka o latella gore man mo Facebook YouTube o itsetse ko teng na tso bone live we talk football thank you o channel entsha ene ifikile strong e bile ka leboa kakhulu ke tlo bua mo ke tlile from Mozambique ke tla mo ke tlo supporta Mamelodi Sundowns mara bolo se bolo bona like yenga se complain kakhulu bafana ba ka ba dlelle kakhulu bone like draw wa bona ntho engwe ya irala ko bolo danko le bapala le GNU Government of National Unity. Thank you. We friends of Kaizer Chiefs. I'm a fan, and I don't know.